Batswadi dumelang, ke a dumedisa ya dumedisang kwa lona wa ka mehla ke makatolle wa kgoro dikatuwe makatolle wa topo tse tshouseheletsang mangope taola e supa kopo ra motho le modimo wa hae makatolle o kgathatsela mo e leng siko teng o tlosa lefifing a ba apese ka kganya thotlo ke dumedisa kgutlo tse nne tsa lefatshe borwa botjhabela bophirima makatolle wa dumedisa batswadi ya dumedisa makatolle go le haufi mo leng teng 068 213 4374 zone 6 Sebokeng mo vale ka ga Gauteng province eno ena le toropo ba reng ke Johannesburg ena le Vereeniging na le Sebokeng ke direction go fang yona gore se ke be wa lahleya ngwaneso ke tshwere molaetsa o mogutshwane o ke batlang go bua ka wona na le molaetsa o ke batlang go bua ka wona ke molaetsa o mogutshwane fela ho motho ya na le ditsebe tsa moya o tla utlwisisa motho ya na le ditsebe tsa moya o tla utlwisisa bana beso ke batla hore chelete ke se reke neo chelete ke se reke moya chelete ke se reke matla a moya ke ona ntwe ke batlang go bua ka yona ka jeno ha itelele a re no etsa le nako e kae fela ke video e khutswana bana beso re bona hore batho ba bo rona ba kene under pressure ya ho patala ditjhelete tse turang for mabaka a sa utlwahaleng cause ho beuwe tjhelete ka pele kapo dingaka se di mageta ka taba ya tjhelete dingaka le ba profeta le baruti se ba mageta ka taba ya tjhelete bana beso ha iyo ntwe kaofela ha iyo ntwenu ha iyo batho ba bang ba patalla di-expenses tsa dingaka ke batla le utlwisise ntho ke le ka ngwe hlalosa ha ke a theke ngaka ha ke lwane le ngaka engwe le engwe kapa moprofeta kapa moruti but ke batla go bua nnete ye teng ke bua nnete ye teng le le hore motho yana le moya o tla itlwisisa taba ena o tla itlwisisa bana beso o tlo fumana hore o tla go mofukeng o yentse ha re ndomba e nngwe e ntle ka ho fitisisa kapo o bukile shopo e nngwe e ntle o entse mehlolo ane truly speaking ha se taba ya hore mofukeng o tlameha hore a bane le ndomba e ntle hakalo hore dintho tsa hae di sebetse yes hygiene ke ntho e teng bohloki ke ntho e teng re tlameha ho bana le tsona ntho tse ntle but phoka o shebile eng hore batho la ha ba kena ba reacha standard sa mo kenang teng la o charge 2 ranta o bo bona hore 2 ranta enana ya motshwanela and hakalo lo sa hlokahale le hore phoka etse ntho e ntle hakalo hore a charge batho di 2 ranta ana ka nna etsa ntho e standardeng se hantle a charge batho di 50 cent so chelete ha e reke moya la o ka ba wa kena ka randomba e ntle e ya kakang ndomba ya teng sedimo sa teng ha se sa phele ha se phele ha ona ntho e tlo o thusang o tla isia tjhelete eno e turang but ha ona ntho e tlo o thusang number 2 bana beso dingaka ke botle ha ba bana le dintho tse ntle matlo a maholo ba dula ditoropo matlo a matle dikoloi tse turang dikoloi tse ntle ke botle but dintho tseo ha di skebetsa kena bongakeng ba bona e be dintho tse loreng ke ditlhonolofatso tse ba di fuwang ke badimo le modimo not hore di kene bongakeng ba tsona ka tsela ya hore mofukeng o go di kena di bongakeng ba tsona jwang ka tsela ya hore dingaka hona jwale tsona se di dumela nthong ya hore ha ona motho a ka o fang bophelo yena a sena bophelo which is not true ke a tseba batho ba ngata ba believe nthong eno ke maka kaofela ntho eo batho ba pressure ya ho reka dintho tse turang kapo ba na ntho tse turang ba bang ba bona seng kaofela ba bang ba dinkile se ka lehlohonono fela ha re fuwe lehlonono batho bana ba pressure ya ho reka dintho tse turang hore ba tlo lefa ba tlo le sebetsa ka tjhelete tse turang hore le wena o bane le tshepo ya hore man wa tsa ke motho na la o ka ba wa thweng ka gona le tsona le nna o tlo mfa ha iyo ntho e bana beso ha iyo ha ona mo matla a ngaka a dutsing koloing ya hae turang kapo matla a ngaka a dutsing tlong ya hae turang ha iyo ntho eo ha na le matla a ho fa dintho o na le ona bana beso ke batla le tsa nnete neo ha ya dula dintho tse tshwarehang ha re tloseng focus ya rona ntho tse tshwarehang that is why value ya bongaka eo ha re tloseng haholo ntho tse tshwarehang wa tseba nka o makatsa nka tsamaya le wena ka ya mafatsheng
wa lo kena ha ntate moholo kapo nkgono o mong a itshotlehetseng fela a itshotlehetseng then o bo fitla o batla ntho ya bophelo moo o tlo sebedise dintho tseo o bona hore ha o fitla moo o tlo kgona o ke se sebetse na o phele wena doesn't mean hore ha o phela motho wa o sebetsang le yena tlamehile a phele e ke le fancy phiri se le go ka tsatsi le le tlang le botse ke le siko sephiri se ke fanang ka sona ke sene ga ba follower la re follower batho ba loreng re teng di TikTok di Facebook re tumme hoping hore re na le chelete hoping hore le rona re ka le transformer up to standard seo le rona re leng ho sona bana beso ha se ba bangata dingaka tse itsebang a se go dingaka tsena le chelete di hlole ho transformer maphelo a batho ba ke batla le mamele ntwe ke hlalosang ha se ba bangata le yena skepsele seo sa modimo sena le chelete di koloi tse turang ha itsebi ntwe eo ha itsebi at all ha itsebi o tswile a ya ho nkgono mammang ka pontate molo mammang ka pontate mammang a moetsetsa so wena ha o tlo fitla we batla o yena o mo kenya tsietsing hobane hana yona o etseditswe o ile Ghana a ya Nigeria a ya kae kapa kae mo ya nteng ha e rutwa o etseditswe so ha o tlo fitla we batla le wena kapa o nana hore ha o tsamaya ho yena o tla bana le ntho yana le yona ke maka kaofela ntho ha iyo ebile ke be ya ba teng ntho jwalo ha iyo matla a neo ha a dula ntho ntse tshwareyang ba bangata ba ileng be le hore ba ile mafehlong bana le chelete a re ke batla hle ke patale ngaka ntho ngwe le ngwe ke tlheketsebe hore ha ke na sekoloto se nka tsela empe ka ke tsebe hore ha ke na sekoloto ha ke na next a patale ngaka ntho e nngwe le nngwe a tswe a qetile ha tswa a qetile o fumana hore dintho tse di salletse morao kapa ha sebeletswa hantle kapa ngaka ya modimo e sebeleditse hantle but hona le mo dintho tsona sedimong kapa semoyeng di sa sebetsa halang hantle hona le batho ba ileng mafehlong from nothing ba tswa ba kolota dingaka batho ba o ke dingaka tse powerful tse strong ba tlile ba itshwere ntho ena ba tlile le ona matlana wena o patetse ntho ngwe le ngwe mara ha ona matla motho a nana le ngwana wa bona jwale hona le batho be le hore ba investile ka bokaka ba bona ba ya dingakeng tse gwadisang ba re a ke na chelete but I can feel hore hanga bana le ntho e sebeletsang ke tlo sebetsa ene ke tlo khutla ke tlo lebo ba khutla ba itshwere hona le batho ba ntshiteng di chelete tse ngata di 100,000 ba patala dikupu ba ntsa di 250,000 banka di rwala and out of country ba bang batho di khutlile di sa sebetse so ntho e ha se ka chelete ha wa tlameha hore go shebile ngaka o bora go bana na le chelete o tla nketsetsa ntho le chelete wa bona kapo go bana ke na le chelete ntho ena ke tla e patala e tla etsahala ha o patala ngaka bona la o tla o tlo batla disizwe moriana o fa ntho ena le nyona la o batla ntho ya o profita man moriana o fa ntho ena le nyona e o na le nyona o ke se patalle ntho yo sena nyona ho hang ha o mpatala nna ke tlo o hodisa bo profiteng ba hao kapo ho hlatlhobonya hao ha o patalle matla a o hodisa wa bona o kgantshetsa moriana le o patalla hore le nna ke lengaka ke tsebe o phela e seng hore ha o file chelete guaranteed ntho e batlang o tlo e thola la ho sna yona wena ntho e spiritual ke ya hana bana beso so le fa dingaka tse hlopheyang mathata and le lona ke lona le funding ka courage ya hore nne ba le charge chelete ngata ba bang ba hloleho le thusa and not to say hore ba hloleho le thusa because of ha ba tse o thusa batho kapo ba ke di scam no e teng ntho eo e teng matla se moya a laolwa ke moya matla se moya a laolwa ke moya ha laolwe ke ngaka ha laolwe ke motho so nne mfumana hore ntho eo a re mfa yona ha se ntho e tshwanelang wena ba bang o ba file e ba sebeleditse but ha re fendinga ka tse sena next le tsona chance ya hore di sebetsa o go zame ntho e galo tsa madinga ka tse popular o tla bo mfokeng o batla di ing o ya dinga kenza di YouTube di TikTok di TV o go tsamaye fela o ye molo reng ke mkhukhu fela motho wa mono ke ngaka o sebetsa batho then o tlo khutlonjetswa ka ngaka tse 16 tseo di tsamaileng tseo tseo ntse di chelete tse ngata le ona tlo charge 500 then bana ba o batlileng di 50,000 o tlo bona hore there will be a huge difference ha re batho bana le chelete ha ba sebetse bana beso but this mentality ya hore batho ba tla thuswa ke batho bana le chelete fela e tlameha go e tlowe e le matsa bongaka
e etsa bongaka bo be expensive for dintho tse unnecessary ga mixa gona ga thaka. Yes, na I know re ke tura, but ka tsela e right and ke tura ho value mosebetsi wa ka hore ena ko etsetsang yona ke ntho e jwang wa bona. So bana beso ke a hlahloba ke 250 o senda chelete pele, ha o ketsa o senda chelete pele o reka airtime ya hao, o nka appointment a ke no hlahloba same day, never. Ha o etsa hale nthweno le bangata. So bana beso ha re lokise nthweno, moya ha o rekei, total ha o rekei moya, ha o rekei ntho ha ile ha o ke ya hao ho go patetse chelete e ngata kapo e nyane, ha ile ha o ke ya hao o ifuwe ke a leboha bana beso. 068 213 43 74. Amen.